Kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilang rado ana fans tame la pen pinila so video long nali tumpana ki wan pila bangke Assam Police avar engwar saya long pen notice ki pi pondo la se kopia notice mala so puthak sinali tumpana so video long nang than pachini ponekpo nali tum la so YouTube channel la anda subscribe ikon la pen video nali tum share ko ikon tande non Assam Police recruitment pen ki pi pon notice of thagle lang polo nang la pen chethan pon Tang nenon pathek pen Office of the Chairman State Level Police Recruitment Board Assam Bihabari Guwahati pen kapik lang ponon notice puthakle lang polona kopia notice ma la so details la bangke nona litum la video long thek polong po ke chengsi na litum da thek long ji la so notice publish pon date la bangke 1 March 2025 bar se publish pon iglo la pen notice number na litum tak pen lang pon igon la pen la da ke tok pon notice pudo la pen kopia notice ma non la so puthak che than polona That technology reference recruitment for 654 posts of driver constable in Assam Police. Advertisement issue na litum that technology kedam tang 6 October 2023 and inkan kapik lang pondo wareng website. Kopia wareng website ma pulte Assam Police along driver constable afan 654 an apos kapik lang pondo la so puthak sinon la so notice pa dak piklang poniglo. Kopia fancy pick lang pon mala so puthak stame lang polo nang ki cheng sinali tum dak number 2 long to pondo 34 post of constable driver lapen 9 post of constable dispatch rider lapen 2 post of constable handyman lapen 14 post of constable messenger in APRO nal tum da added lapen advertisement number nali tum dak pen lang pon igon lapen putho dotla number 3 long to pondo 2 post of constable dispatch rider lapen 2 post of constable messenger lapen APRO na litum las dakta adet labangke langpon igon lapen non notice kapik langpon ialam the labangke na litum da screen along thek pon long exi the driving test skill test for the qualified candidates will be held on 10 March 2025 at 1st Assam Commando Battalion Mandakata North Guwahati along sea driving test lapen skill test hai hui padopon po la constable driver constable along ki jogdun tum an mate ki undun qualify atum a candidate atum fan ans non la skill test la pen driving test la banke and ponik po pusid la dak pen notice ma piklang poniklo la si qualify candidate atum nalitum admit cards tame skill test mate driving test apanalitum admit card la banke kinang sotlo la sila so admit card ka download ji aputha tame la dak to pondo Nalitum technology qualified candidates will be able to download their admit cards for driving tests, skill tests by logging in the SLPR website on nalitum dampen login nang po lapen website links tame nalitum dak ketok pondo www.slprbassam.in from 11 a.m. of 4 March 2025 to 12 p.m. of 9 March 9 March 2025 after the stipulated period the admit card download portal will be closed la sila so apranali tum jong sila so wareng war salong ki jogdun abang phu atum do pulo tang te nali tum prabjin pen admit card la bangke download pon nang po admit card ka download ji ki cheng pon ji la bangke pini ke dat 3 lo pot si pinap ke 4 lo la si pinap pen sidak cheng pon ikpo 11 am pen si nali tum admit card ka download ji apan la slprb assam.in la so website long humri nang po la pen admit card ka download last date la bangke 9 March 2025 12 pm ansi last date lo la pen last date pen jongs nalitum tarik cap mate 10 March jongs nalitum download ji pulte la so portal long bangke alang litum close check po nalitum download long le lo la 12 pm pen lo te la lo la se prabjin pe nalitum la sovereign war sailong ki jogdun abang phu tum do pulo tang te nalitum admit card la bangke ka download nang ji la bangke kinang sorlo nalitum skill test driving test ki pidon ji afan la pen candidate facing difficulty in downloading the admit card may contact their helpline number 8826762317 or send an email at slprb@admitcard@gmail.com la so Gmail long le nalitum send dame la pendak ke people na phone number long le nalitum call dame jong si nalitum admit card ka download a hot jong si copy ne problem do pulo tangte mate ka 6 sak do pulo te nalitum ladak ke people Gmail la direct email la pen helpline number do so number long call igon
lalo pula ta alang litum nang thano nik pona litum copies akisung mate kasik sak sike domal la admit card ka download hot la so details alang litum nang than pachini ponik po la se la so notice aputhak bangla anchor lo na litum thek pon long exi nili puthot puthu ekpo command to see driving test skill test and ponzima pulotang te lapen adim konatma pulotang te nalitum ladak thek pon long exi the driving test skill test of the qualified candidates will be held on 10 March 2025 at 1st Assam Commando Battalion, Mandakata, North Guwahati, Adim Sipadopon Pol, Apen Adet Labangke Tarik Kep, Asochiklo, so March Achiklo 2025, Lapen admit ka download Ponzia Det Labangke Nalitum Dak Teglongzi. Pen apen sidak admit card ka download bang cheng pon po por 11 am pencil apen last date la bangke 9 March 2025 ansi last date lo apen ka download nam nengji a website la bangke nale tum da screen along thek pon thulong ji www.slprbassam.in la so website lo nali tum dami kon odak pe nali tum download long ikpo la pen ka download ho jong nali tum copy ni problem ka siksak do pulte nali tum ladak helpline la pen la email nali tum ki pipondo la so dim nali tum contact lo ta lang litum nang thano nik pola pen nali tum pachini ikda la so wareng war sailong ko mama tum semen ki do ma ko ansi ki jogdun bang ko ansi ki jogdun ma nalitum pachithan pachini got lapen puthot non Assam Police Sonsta me akimia post klang ponik po paklang ikpol la paklang lo pulte nalitum la so YouTube channel long sta me update long exi las nalitum YouTube la so YouTube channel la bang nalitum subscribe gra bi ko on tani pini notice support hak nang than pon la bang ke lan cholo la video nalitum share ikta kar bieng long aras ta me plan ina la ben pachini ikna la pen kuman mane karjulong litum stame do tailang lapen kachini tum stame do tailang la se prabjin penalitum apor chipi pen share poningon domi thak me kadu ko ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana bon stame nilen pen kardom